Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi, welcome back to my YouTube sharing. So, apa khabar you all? So, aku doakan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Thank you so much for you all punya support dalam my YouTube channel. So, I hope dengan setiap perkongsian yang saya buat ni akan memberi sedikit ilmu yang bermanfaat untuk you all lah. So, hari ni aku nak share dengan korang mengenai cara macam mana kita nak check information and screening counter dalam Bursa Saham Malaysia menggunakan tradingview.com. So, kalau korang dah familiar dengan any financial instrument dekat luar tu, for information, this TradingView kita boleh tengok macam-macam chart financial instrument dekat luar tu, nak tengok FX, crypto, whatever lah, Dow Jones dan sebagainya. So, dia kira satu platform yang almost complete for me lah untuk nak buat study case dan sebagainya. So, isunya sekarang macam mana kita nak buka untuk kita punya pasaran bursa saham Malaysia kan, bursa Malaysia kan. So, of course lah kalau macam ni TradingView.com, for sure orang akan highlight more to US market kan. US market, Dow Jones dan S&P 500, Nasdaq dan sebagainya. So, isunya sekarang ada tak dia dekat TradingView ni features untuk kita monitor yang kita buat study mengenai bursa Malaysia. Maksudnya, so jawapannya adalah. So the best part of dekat sini is this platform is free lah. Of course, kalau kita nak gunakan technical indicator yang lain, you kena bayar lah. Tapi untuk yang indicator yang basic-basic macam Bollinger Band, MACD dan sebagainya yang very easy to use, kita boleh dapatkan free dekat sini. Itulah yang paling best, this tradingview.com. And untuk pengetahuan korang kan, kalau korang nak dapatkan live data, dia punya market quotes ataupun yang latest punya market quotes kan, dia punya layer buy and sell sebagainya, you kena bayar lah for sure kan. Tapi untuk macam kalau nak malam-malam nak study, so nak screening counter dan sebagainya, bagi aku TradingView, selain daripada KLSE screener, aku biasa gunakan juga tradingview.com. So jom aku tunjukkan dengan korang macam mana kita nak screening counter saham bursa Malaysia pakai this tradingview.com. So dekat ni, this is dia punya website. So kita just click market, so kita go for entire world. So it's very easy and straightforward. So dekat sini markets everywhere, macam korang nampak kat sini kan, this is S&P 500. So for information, sekarang ni 19.3, pukul 12.30 malam, market US tengah buka. So this is the live lah, dia punya update lah mengenai S&P 500, Nasdaq, Dow Jones dan sebagainya. Okay, jom kita nak fokuskan dekat sini, kita nak tengok pasaran bursa Malaysia kita. So kita scroll down sini, kita cari kita punya market lah, so which is Malaysia lah, Asia Pacific. So kita go for Malaysia. So hari ni Malaysia market tutup lah, cuti nuzul Al-Quran. So this is our bursa Malaysia, FTSE bursa Malaysia. So this is kita punya point as for now 1527, kita punya indeks bursa Malaysia. So this is the Malaysian stock. Okay, this is the stock yang related, CIMB, Cloudpoint, Coraza, Dinex, EG dan sebagainya. Okay guys, disclaimer awal-awal, segala perkongsian aku dekat sini bukanlah bermaksud buy call, sell call dan sebagainya guys. So I just want to share to all of you macam mana kita boleh screening counter-counter dekat bursa Malaysia, cari information dan sebagainya menggunakan this website yang powerful, which is tradingview.com. Okay. So, sebarang keputusan jual beli dan sebagainya adalah tanggungjawab masing-masing. So, aku just menceritakan information yang ada dekat sini guys. So, highest volume stock, kita tengok dekat sini kan, kita boleh tengok sini CIMB, Maybank, yang muda. So, ini yang 6 of them lah. Kalau nak tengok semua, kita tengok, klik sini. Most active. So, this is the most active sebelum public holiday lah, masa hari Senin hari tu kan, sebelum market close. So this is the top active lah, counter-counter yang ada transaction yang aktif lah, jual beli yang aktif lah. So kita tengok kat sini CIMB yang muda. Ini korang boleh tengok sendiri lah nanti, you can explore yourself lah. So inilah syarikat-syarikat yang tersenarai tadi, you boleh baca dia nama-nama label kat sini kan. Kita boleh nampak Mr. DIY, Vitro, Franken, Sunway Construction,
Kosan Rubber, Petchem, Petronas Chemical, and banyak lagi lah, Masing dan sebagainya guys. So kita back balik. So this is the most volatile stock. Yang ni stok-stok yang very volatile, maksudnya pun sama volume tinggi lah. So ada yang harga murah, ada yang harga mahal dan sebagainya. This one back to kita punya kita investment target, kita punya trading target dan sebagainya guys. So this is the stock gainers. So kita klik sekejap, apakah company yang mempunyai top gainers hari Senin lepas sebelum market tutup untuk public holiday. This is the company lah. You boleh baca sini. Okay, banyak lah. So dia ada letak sini juga sektor-sektor yang terlibat. So berapakah peratus kenaikan harga, volume dan sebagainya. And the best part dekat trading view ni kita boleh segregate lagi lah macam ni kan. Kita boleh klik volume ni. Kita boleh tengok lah siapa yang aktif dan sebagainya. In terms of performance. Okay, valuation. Banyaklah information yang kita boleh nampak dekat sini lah. So jom kita klik back balik. Apa lagi information yang kita boleh dapatkan kat sini. Tadi ada top gainers. Of course lah bila ada gainers mestilah ada loser kan. So loser kita boleh klik sini lah. You all boleh buat kajian you all sendiri lah. Mungkin you all tengah tunggu counter yang tengah buat pullback, retracement dan sebagainya. Subject tu korang punya skill masing-masing lah. Sapura Energy, banyak lah company dekat sini, macam-macam sektor kita boleh tengok. So apa lagi yang kita boleh tengok dekat sini. So earning, this one is the quarter result lah. So quarter result ni penting untuk for those yang aiming company-company yang mereka nak invest. This is upcoming company yang akan dijangka membuat quarter result. Dia announce quarter result lah. So hari ini dijangka, so this one Ewin. Esok top bluff. This one kalau you nak study for this counter, you all boleh tengok-tengok kat sini lah. So this week, so banyaklah company-company yang akan mengeluarkan quarter result. So aku biasa gunakan this feature juga lah. Untuk aku nak monitor company mana yang aku nak invest duit aku, ataupun aku nak monitor this company profitable or whatever lah. So dekat sini kita boleh buat kajian saham through the quarter result. So future and commodities, so this one kita tak trade. Kita just trade Bursa Malaysia saja. This one forex, kalau korang berminat, bond yield. So bond ini aku tak sentuh. Okay, ETF, Malaysian economy, GDP. Kalau korang minat dengan data-data ekonomi, korang boleh baca dekat sini lah. Okay, label, economic calendar. Okay guys, jom kita masuk lah. Kita terus masuk ke dalam tadi. Bursa Malaysia tadi. Okay. Kita pergi dekat sini, most active trade stock. So, jom kita tengok dekat quotes ni kan. Okay, kita ada macam-macam tab dekat sini lah. Kita klik dekat sini, all stock. Yang ni dia akan keluarkan lah semua syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia tadi lah. Di sini kita boleh klik untuk dapatkan macam-macam lah, pricing, in terms of performance, valuation, dividend, profitability, ini untung, income statement, balance sheet, cash flow, technical. Technical ni boleh juga macam aku sendiri. Kadang-kadang kalau aku tengah blur kan, tengah nak cari counter-counter yang mempunyai ada signal-signal yang bagus untuk beli kan, aku akan refer dekat sini lah. So kita boleh klik kat sini, kita boleh segregate lah counter-counter yang mana yang tengah mengalami yang ada signal strongly buy dan sebagainya. For sure this is not the exact lah, tapi at least kita nampak lah macam sini kan, kita tengok Aeon Credit ni, technical rating ada tanda buy kan, strong buy. Of course lah dia ada justification. So kalau kita minat, kita boleh buat study case sendiri lah. So dekat sini sebagai contoh, kalau nampak dekat sini contoh AHB Holding ni, dia punya technical dia cakap strong sell. Mesti ada sebab yang tertentu lah dia akan keluarkan this kind of
dia punya rating ni, buy call or sell call dan sebagainya. Of course kita tak boleh harapkan this one kan. So kita nak tak nak kita buat study case, tapi at least benda ni membantulah, bagi aku sangat membantulah. Kita tahu kaunter saham dekat Bursa Malaysia almost 1,000. So macam mana kita nak screening, banyak pening kepala kan. So kita fully utilize this feature untuk kita buat screening counter lah. So lepas kita nampak ada potensi yang baik, then kita terus jump, kita boleh buat study case, macam tu lah. So kita nak jadikan kita punya investment trade journey ni menjadi lebih mudah guys. So kita klik top gainer, macam aku beritahu tadi, gainer ni kita boleh nampak ke sini. Kita boleh asingkan juga. So bila ada gainers, kita ada loser, ada orang suka beli monitor counter-counter yang start loser dan sebagainya, maybe mereka tunggu tanda reversal dan sebagainya. So this one large cap, yang ni company yang paling padu lah, paling power in term of business lah. So kebiasaannya para pelabur ada juga yang melabur hanya dalam company yang bersifat large cap lah, maksudnya company otai lah. Kalau korang nampak dekat sini dia punya list, nama-nama pun nama-nama lama kan, sebagai contoh Maybank, Public Bank, TNB, CIMB. So bukan counter-counter murah dekat sini lah. So memang most of them counter-counter kayangan, harga pun beringgit-ringgit lah. Tak ada counter yang kat sini bawah RM1 lah, for information lah. Macam kat sini kan. Okey. Kalau nampak sini kan Maybank RM10. Banyak lagi lah harga-harga dekat sini. Kalau nampak YTL Corporation RM1, Hong Leong Financial RM17, PetDeck, Petronas Dagangan RM17, 99 Speedmart RM2. So memang tak ada counter-counter. Sebab apa? Fundamental yang bagus, for sure harga saham akan mahal lah, akan tinggi. So kalau korang berminat in term of counter yang mempunyai large cap ni, yang mempunyai fundamental yang bagus, korang boleh buat screening dekat sini. So untuk small cap, small cap ni harga dia sure lah murah lah, sen-sen lah. Tapi of course kita tak digalakkan membeli counter-counter yang bersifat super penny and penny stock ni lah. Sebab apa? There is a possibility untuk speculation dan sebagainya. Sebaiknya kita diajar dan kita ditekankan carilah counter-counter yang mempunyai fundamental business performance yang bagus. Yang kita biasa dengar, yang paling penting dia untung. Tapi this one subject to skill masing-masing lah. Ada yang suka counter murah, ada yang suka counter mahal. It depend to kita sendiri lah. So next one, largest employers. Yang ni kita boleh tengoklah. Below are the Malaysian company that have the largest workforce. Yang ni bagus juga. Dia dah segregate this company yang mempunyai banyak pekerja lah. Sorted by the number of employees. So tapi yang ni aku jangan pakai lah. Aku jangan tengok in term of employers lah. Aku biasa tengok in term of quarter result dan sebagainya. Dividend dan sebagainya. So kita skip, kita tengok high dividend. Ada juga investor and trader yang suka this kind of counter, and most of them high dividend ni geng-geng investor lah, geng-geng orang-orang lama lah, siapa yang jenis aiming untuk counter-counter yang memberikan dividen yang power lah. So mereka ni jenis yang tak nak trade biasanya. Bila counter ni akan jatuh, mereka akan put more position lah, akan tambah lagi. Sebab apa? Mereka nak collect unit and beli pada harga murah, and cukup masa mereka nak enjoy dia punya dividen sajalah. So this one the skill is different lah. So orang trader tak akan suka this kind of features. Sebab apa? Mereka bukan aim untuk dividen, mereka just aim for maybe reversal or capital gain dan sebagainya lah. So skill kita takkan sama guys. Ada yang suka invest, ada yang suka trading, ada yang both. So berbeza-beza lah kita punya features, kita punya personality dekat Bursa Malaysia ni. Ada yang suka invest, ada yang suka trade dan sebagainya. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Yang paling betul bila kita punya portfolio tadi beroleh keuntungan. So next one, highest net income. So net income show the company real profit and how well it managed. Ini kita nampak again company yang mempunyai fundamental yang power lah. So bila fundamental yang power, harga mahal, and for sure dia akan dapat net income yang tinggi sebab business bagus kan, business running very well. Most of them macam korang nampak sini kan, banking lah, banking banyak lagi lah, TM yang pakai Streamix, Unify, even Petronas,
first meter, nanti korang baca sini kat sini lah. So next one, highest cash. Yang ni trader or investor suka, mana folders yang suka screening counter based on company mana yang ada cash yang banyak. This you all boleh consider these features lah. So Malaysian company with the most cash on hand, total okay. Maksudnya dekat sini, this company mempunyai capital yang dekat tangan banyak lah, maksudnya ada cash yang banyak lah. So senang lah kira bila company tu ada cash yang banyak, maksudnya so dia lebih bersifat defensif lah. So senang lah in case apa-apa something berlaku pada company tu itself, dia ada reserve fund lah. Reserve fund ni kan penting kan untuk all of us lah, tak kisahlah company or personal. So penting lah highest cash kat sini. So kalau korang suka this kind of feature, you boleh buat screening dekat sini lah. Banyak company-company yang baru-baru sini, Genting, SP Setia, so nama-nama besar yang kita biasa dengar lah, Inari, Metron, banyaklah dekat sini, Berjaya Corporation, Felda, FGV, banyak lagi kat sini, Iwan Sapura Energy, Sarawak Oil Palm, banyaklah dekat sini guys. Kalau korang minat, korang boleh check it out lah. Korang boleh buat screening itself lah. So highest profit per employee. So profit per employee, calculate how much profit each company bring to the company over. Okay, this one aku jarang gunakan. So kalau korang suka this kind of features, korang boleh gunakan these features lah. So the next one, highest revenue per employee. Revenue per employee is rough measurement how much money each employee generate. Maksud dia dekat sini dia punya gaji lah. So apa yang employee itu dapat lah. So dia dah segregatekan which company yang memberikan pulangan yang besar kepada dia punya pekerja lah. So ini aku jarang gunakan sebab aku mau prefer to quarter result, dividend dan sebagainya. So again, this is the most active. Kita boleh lihat company-company yang tengah aktif didagangkan. Companies are sorted by daily volume and supply with other state to help you find out why they are so popular right now. So yang ni siapa yang suka counter-counter yang bersifat trending, yang banyak orang peminat, you all boleh gunakan these features. So in term of harga dekat sini, dia ada murah, so dia ada mahal. So subject tu ada juga counter yang bersifat 90% ni, yang macam MyEG sebagai contoh, Opstar dan sebagainya. Kalau korang suka this kind of company, korang boleh buat study case sendiri guys. Okay, so banyak features yang kita boleh gunakan. So unusual volume, unusually high or low volume may influence future price, so it's useful to detect it to make time decision. Okay, so yang ni dia dah nyatakan dekat sini lah, counter-counter mana yang tengah buat tiba-tiba sudden spike volume dan sebagainya. Kalau korang suka this kind of features, then mungkin korang boleh consider gunakan this feature as your screening skill lah. Korang boleh buat screening counter dekat sini lah, counter-counter yang mana korang rasakan berpotensi. Dekat sini lah banyaklah, harga pun bermacam-macam sini. Ada harga mahal, ada harga murah, ada harga RM28 dah seledi, ada yang harga murah dekat sini, banyaklah. So pilihlah dengan sebaik-baiknya guys. So banyak benda kita kena study lah. So next one is most volatile. Market volatility bring risk, which may trader take hoping for profit. Of course, kita akan buy low, sell high. So mana yang volatile ni, kadang-kadang ada orang suka sebab apa? Mereka nak ambil peluang buy low, sell high sebab dia volatile kan. So ada yang suka this feature. So kalau korang suka this feature, you all boleh buka lah. So this dia punya screening lah, how they screening here lah. So you all punya setup dan sebagainya, you all boleh buka lah kat sini. So high beta ni aku baru pernah dengar juga. Beta measure stock quality is often used by Malaysian stock below have the highest beta. Okay, so yang ni aku tak sure sangat lah, so kita skip dulu. Tapi kalau korang selesai dengan this kind of filtering, so korang boleh proceed. So best performing, so apa yang dia nyatakan best performing, share that show the most potential at the moment. Malaysia stock below are filtered by yearly performance, so you can see how much they gain over 12 months, compare the statistic to make an informed decision. So dia dah buat study dekat sini, so mungkin this counter mempunyai potensi untuk pergi lebih jauh.
So jom kita tengok kaunter-kaunter yang menarik kat sini. Banyaklah. Kaunter mahal, kaunter murah RM3, Guancong Berhad. Kalau nak murah, banyaklah kat sini. Pilihlah. Buatlah korang punya screening sendirilah. Murah, mahal, so EG RM2. So subjek tu korang punya preferences masing-masing. Yang paling penting dia dah memudahkan kerja kita dekat sini guys. Dia dah segregate untuk kita and kita punya part kita buat tadi case. Highest revenue. Next one. Malaysian company with the highest revenue. Make use this, okay. This Malaysian company show the highest revenue and are sorted by this metric. It can be helpful for growth investor. Siapa yang jadi growth investor looking for company make sell lah. Of course lah, untuk fundamental by logic kita perlu cari company yang mempunyai sales yang bagus and net profit yang bagus lah. So dia dah mudahkan kerja dekat sini, tinggal kita buat screening sendirilah kaunter-kaunter yang berpotensi tadi. And again, semua kaunter-kaunter yang related dekat sini semua harga agak kayangan. Of course sebab apa? Fundamental yang bagus. Kau nampak kat sini kan, semua harga RM2 ke atas, RM1 lebih semua ni. Just ada 1-2 lah macam ni di RBICom. So Proton kan, so mesti ada sebab dia masuk sini kan. So RM4, RM6. So pilihlah masing-masing. Even Berjaya Corporation pun ada dekat sini, 29 sen setengah. Leong Hub, ini kaunter-kaunter ayam ni yang related to poultry ataupun ayam lah. So pilihlah based on minat masing-masing lah, based on your punya preferences. So most expensive, bila I mention so that boss, okay, they are sorted by price available to PE ratio. Yang ni kalau korang minat in term of fundamental, you all boleh tengok lah. Korang tengok in term of harga pun dah nampak dekat sini kan. Harga paling kayangan of course lah Nestle sekarang. So hari tu Nestle 100 lebih. Sekarang harga tengah retrace RM64 guys. So nampak dekat sini dia dah sortkan dia punya harga. So ini based on harga lah. Paling kayangan RM64 which is Nestle. Paling bawah for sure lah kita ada sen-sen punya counter lah. Kalau korang suka this kind of features, you all boleh check it out. So penny stock macam biasa guys, siapa yang game penny, siapa yang suka, you all boleh screening sini. Kalau tak kita skip. Overboard, overboard ni pun bagus juga. Kadang-kadang aku biasa gunakan overboard sebab apa? Overboard ni mostly the counter dah naik agak tinggi, tapi kalau kita ada ilmu market retrace, pullback dan sebagainya, kita boleh buat screening and kita cari yang counter yang tengah uptrend, yang dah buat retracement dan sebagainya. Masa tu lah kalau kita nak masuk, kita boleh masuk lah. Tapi this one bagi aku sendiri, untuk orang yang experience boleh gunakan this kind of skill. Sebab apa? Mereka tahu how to exit it properly lah. Kalau in case kita punya trade tu tak menjadi guys. Bila counter dah naik tinggi, potensi untuk dia flash tu agak tinggi juga. So berhati-hatilah kalau korang tak ada experience lah. Sebaik-baiknya collect lah counter-counter based on korang punya skill dan sebagainya. Aku lebih suka beli counter-counter dekat area support lah. We tried ride the trend. Yang ni, this is one of my favorite feature oversold. Maksudnya macam sekarang kita tahu bursa Malaysia masih berada dalam mode berhati-hati. So kebanyakan counter-counter yang ada dekat bursa sekarang berada dalam position oversold. Dia tunggu masa untuk buat U-turn lagi. Tapi isu yang sekarang, which counter kita nak fokuskan kan? Banyak sangat beratus counter. So this is the beauty of these features lah. Kita boleh buat study lah. Kalau korang nampak sini, even Nestle pun berada dalam keadaan oversold. Maksudnya dah discount kan. Tapi isunya sekarang, kita nak beli ke tidak counter-counter yang kayangan dan sebagainya. Itu sajalah. So macam korang nampak kat sini kan. Okay. Korang nampak kat sini kan. Ada juga counter yang mahal, counter murah. Panasonic. Banyaklah. Harga murah, harga mahal tu depends masing-masing punya features kan. Yang paling penting yang dia nak highlightkan sini is oversold. So counter tu dah berada di paras bawah lah, dekat bawah. So mungkin ada masa bagi aku sendiri, this is the best time for us to monitor itself lah. So takkan kita tengok saja kan. So kita tengok siapa yang ada skill beli dekat bahagian bottom tu. So mungkin kita boleh benefit this feature lah. So this is the beauty things about stock market lah. Kita ada skill lah macam-macam.
So at the end of the day, kita ada satu matlamat, kita just nak profit saja. And in case kita mengalami kerugian, kita nak cut our losses short, itu sajalah guys. So next features yang kita boleh nampak sini, all time high. Okay, yang ni siapa yang suka membeli in term of all time high, kata yang dah mengalami kenaikan yang agak tinggi, korang boleh gunakan these features lah. Ada juga yang suka this kind of features sebab apa? For them, kalau dah tinggi tu, ada chances for the saham itself untuk fly more kan, sebab dia tak ada previous resistance kan. So masing-masing punya skill berbeza-beza lah. Kalau korang suka this kind of features, korang boleh pilih these features lah. Tapi dia punya risiko bila dah tinggi, ada chance dia boleh flushing lah. So berhati-hatilah. All time low pula, dia ni kalau siapa suka yang beli monitor counter yang dekat bawah tu dan dah start collecting for few months dan sebagainya, mungkin this feature is for you. Kalau you ada skill, why not kan, kita boleh buat study case kat sini lah. For sure, kita kena hati-hati dalam pemilihan dan saham-saham yang kita beli dekat bawah-bawah ni kan. So all time low. So low ada potensi dia boleh pergi ke atas, kita boleh swing dan sebagainya. Itulah kecantikan dunia saham itself lah. Kita boleh swing dan sebagainya. Isunya sekarang counter mana yang kita nak fokuskan dan sebagainya. Yang tu kita kena buat study case masing-masing guys. So lain orang lain dia punya minat lah, lain mereka punya minat sektor dan sebagainya. So 52 weeks high, maksudnya dekat sini 52 weeks high saham tu berada pada ketinggian paling tinggi dalam setahun tu kan. So ada yang suka membeli this kind of feature, ada yang suka membeli this kind of counter. Sebab apa? For them, macam aku beritahu tadi, mungkin dia boleh pecah the next resistance and sky is the limit kan, kata mereka kan. So kalau korang suka this kind of features, you all boleh pilih lah. So ada yang suka this kind of feature, ada yang tak suka lah. So 52 weeks low, aku pun suka juga this feature. Sebab apa? 52 weeks low maksudnya this counter dah melakukan banyak dah berada dekat paras-paras support lah, support dekat bawah, tunggu masa lagi untuk rebound. Tapi isunya sekarang, bila masa nak rebound, kau tak apa nak rebound tu, wallah, masing-masing carilah skill masing-masing. And I hope dengan ada this kind of feature, bagi aku sangat-sangat membantu. Just kita kena spend masa lah untuk explore this kind of features lah. Sebab apa? Bila kita dah ada masa untuk screening this kind of features yang kita nak, sebagai contoh low ke high dan sebagainya, overbought, most expensive, whatever lah, based on quarter result dan sebagainya. At the end of the day, kita boleh buat decision making lah, sama ada discounter bagus tidak untuk kita membeli dan sebagainya. So jom aku bagi satu contoh lah. Jom kita tengok revenue lah. Okay, kita tengok highest revenue. This one is more to fundamental. Okay, jom kita tengok counter-counter yang counter-counter yang menarik lah. Sebagai contoh, kita tengok counter yang di bawah RM1. Okay, sebagai contoh, kita klik sini. Kita tengok feature, information for this company. So, kita klik ke sini di RB Highcom. Okay. Kat sini kita boleh nampak dia punya okay, this one 1 month. Okay, year to date 6 months. Okay, this one is the punya charting. Okay. Kita tengok overview. Okay, so this company is a Syariah compliant. So Bursa Malaysia, harga semasa RM67. Nama di RB Highcom Berhad. So this is the dia punya information. So this is the market cap. Korang dapat information dekat sini. Korang boleh buat study case lah. Revenue, net income. So about di RB Highcom, sektor consumer durable, motor vehicle. Alright, this is the CEO, founded 1990s. So korang boleh baca dia punya company information kat sini lah. Okay, dia okay, korang boleh baca kat sini lah. So kita semua tahu di RB Highcom is one of the distributor for Proton kan. So korang boleh baca sini dia punya financial dan sebagainya, news dan sebagainya di RB Highcom news. Okay, this is the trading idea. Kalau korang minat, korang boleh baca apakah pendapat trader-trader yang investor dekat luar tu, masing-masing memberikan pendapat peribadi masing-masing. Okay, financial, you all boleh klik kat sini. You all boleh buat study case lah kat sini. Macam-macam features yang you boleh baca lah.
So tengoklah mana-mana yang you rasakan penting, dividen dan sebagainya. So lain orang, lain dia punya preferences lah. So the next one is news. Kalau korang nak berminat ada news semasa for this company, korang boleh baca, klik kat sini. So ideas is trading ideas. Yang ni pendapat trader and investor dekat luar tu mengenai discounter. Kalau korang buat ada masalah bang, korang boleh baca-baca lah. Of course lah, this one sekadar idea saja kan. At the end of the result nanti decision making is all about your decision lah. So discussion kat sini ada juga. So in term of technical for discounter, okay, untuk kita ambil contoh 1 month contoh. So dia ada feature dekat sini lah. So summary, sell, strong sell. This one you all kena study sendiri lah. This is the sebab-sebab dia lah. This is the indicator yang digunakan lah. Siapa yang suka menggunakan this kind of indicator, you all boleh check it out lah. So, masing-masing kita ada berbeza pendapat dan sebagainya. Forecast. So dia ada buat satu conclusion dekat sini. The 3 analysts offering 1 year price forecast for the RBI HighCom have a make estimate 87. So mereka buat prediction lah. So ada 3 analis lah, nanti yang ni aku tak sure lah which analis yang mengeluarkan this research. Okay, yang ni korang boleh tengok in term of EPS, revenue dan sebagainya. So yang ni kita kena study dulu lah. So kenapa mereka buat that kind of prediction dan sebagainya lah. Yang ni korang boleh baca lah kalau korang suka these features. So banyak lagi guys yang kita boleh tengok. And the most important thing is of course see on super chart lah. Yang ni wajib lah kalau korang jadi trader lah yang ada ilmu mengenai technical charting. Di sinilah kita boleh nampak dia punya pergerakan saham tu. So apakah position sekarang, sebagai contoh this is the daily chart. Kita boleh nampak sekarang di RBI HighCom dah tengah kat bawah, dekat bahagian oversold kan, ada tanda-tanda nak buat reversal in term of candlestick lah. Tapi wallahualam adakah esok dia akan boleh fly dan sebagainya, kita tak tahu. Kalau korang jadi suka pakai monthly chart, masih berada dalam mode bearish. How about weekly chart? 1 week. Weekly chart dan tanda reversal dan sebagainya. This one based on your skill lah. This is the time frame. Ada yang suka gunakan 1 bulan, 1 hari, daily 1 years pun ada juga yang gunakan this kind of features, 12 month. So okay, this one subject to masing-masing punya skill berbeza-beza. Daily chart, so aku biasa gunakan daily and weekly lah. So senang kita nak tengok in term of pergerakan saham tu lah. Ada kemungkinan mungkin dia akan pergi ke tingkat dia akan buat rebound dan sebagainya. So far nampak in term of daily chart masih down trending, and dekat Bollinger Band pun dia masih berada dekat lower Bollinger Band. Ada potential untuk dia jatuh, tapi ada potential juga untuk dia naik dan sebagainya. Kalau dia naik dia akan melepasi middle Bollinger Band ni, akan and fly more lah. And kalau dia jatuh, ada possibility dia akan jatuh bawah daripada current support. Ini ilmu teknikal lah. So kalau korang suka this kind of counter, you boleh buka see on the super chart. Dekat trading view tadi, you boleh buat kajian masing-masing lah. So indicator ni korang boleh masukkan juga. Terlampau banyak indicator, korang boleh pilih lah masing-masing yang viral indicator dan sebagainya. Pilih lah masing-masing ikut masing-masing punya skill dan sebagainya. So okay lah guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. Actually banyak lagi yang aku nak share mengenai trading view ni. Nanti aku akan share lagi dalam video-video yang seterusnya lah. Macam mana kita nak buat screening, whatever lah. Dengan di trading view lah. Banyak bagi aku, trading view ni banyak memudahkan kerja kita lah in term of screening counter lah. So kita taklah macam terkapal-kapal kan, macam mana nak screen counter, beratus counter, how to choose the top 5 counter lah, kita nak beli dan sebagainya. So untuk this one sesuai untuk siapa yang busy bekerja dan sebagainya. Semalam-malam macam aku kan sebelum tidur, aku akan spend sejam untuk explore this kind of features lah. Okay guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Kalau korang rasakan aku punya sharing ini boleh memberi manfaat untuk korang, I hope you can support me dengan klik button like,
tinggalkan komen korang dekat bagi komen, and jangan lupa subscribe to my channel. And jangan lupa make sure you on-kan dia punya bell button untuk menerima notification my latest video. Jumpa lagi dalam next sharing. Assalamualaikum, take care, bye-bye.